E hari te mea kāre te haka e kitea ana I roto I ngā mahi a o tātou ope tauā, me ki pēnei ke au e hoa maheri te tonu te kitea. Engari mo te wā tuatahi ka kitea he kapahaka I pūtake mai ai I te hōpuni tauā o te motu I rungi tātamira o te matatini. E hari te mea he tauā te katoa o te kapahaka o Kairanga, engari mena rā ia he kapa e mārama keho ana ki ngā mata uauatanga o tū mātauenga I te riri mānaha me te riri atamira ko Kairanga pea taua kapa. Kei a pea te Melbourne te pūrongo. Ko Kairanga te hōpuni nui rawa o ngā titu matauenga. Te wāhi e whakawai ana I ngā hōia ki te whawhaina pakana, ki runga atamira hoki. They're quite supportive and letting us, leave the field, leave extra duties that we may have to carry out in order to come to our nohos. But then also being able to go and practice, our kukus or whatever when we're sitting in the bush, heaps of time for that. He rereke te ahuatanga o tēnei ka haka. E hara I te haka, e haere ana ki te taone o ki marae ke, engari, ko hara mai tātou ki te marae o Ngāti Tū. Nō reira kia Ngāti Tū te tū. I guess it's trying to bring something that's different. Whilst there's a degree where we want to come out of tūmata oinga, there's also the other degree of rongo. Heoi, he rongo ka taia te huri I nā ko te whakahoranga tērā e tāre ana mā nā hoia. Oh, look, it's happened before. That's just the nature of being a soldier. Ko nā momo te hoia hoki ka uru ki nā mahi whakaritea. Mo tēnei, mo te rerekitanga o ki a Ngāti Tū, ko ngā ture o Ngāti Tū, me whai I aua ture. Kia kaua e tū koe me tō ake, me tū koe kia kotahi, kia rātou e tū ana ki tō taha. How do you think they've adapted to it? Getting there? Nah, they're doing good, they're doing good. There's little things that I suppose within the civilian world you're not used to, and it's those kind of things that they're still getting there. But with the majority, quite good, we're quite strict on timings, all those types of things. A minute over for us is late, or being on time is late, so we have to be early, and it's just those small things that that the rōpu's picking up, and I think is benefiting them within their civilian jobs anyway. So. He honanga hoki tōna kirirau ki ngā titu matauenga. Ietahi o mātou wānanga, I reira mātou e hono ana I o mātou whānau ki te rua te kau māwaru. Ki reira whai here ai, whai hononga ai ki konei, ki ngā titu mātauenga. Nō reira, he raue, he tino pai. Nā runga anō I ngā pai he rea ngā titu matauenga, kua waru maramara tau e whakawai ana mo te whakataetai nui, katu a tērā wiki. Te nuinga kāre anō kia tū ki runga I ngā taumata whakataetai me ki. Nō reira, I whakatōroa ake mō te rahunga kia ngāwari ai, tō rātou tū I runga I te atamira. Ara anō hoki mo ngā hoia I tā wāhi, I te whakangungu ki wāhi ke atu. Hei whakangāwari nua mā rātou kia pai ai te haere o ngā mai. You might spend from Monday to Friday in the bush, up in the hills, humping your pack, doing the mahi, and then come straight into noho, boom, change the focus from, operationals to haka. You're instead of carrying a rifle, you're now carrying a rākau, and then change it around again. Come Sunday, you're back out carrying a rifle instead of the rākau. Kua ki te ake a ngā titu matauenga e whakanui ana I tētahi kaupapa mā te haka. Heoi hei tērā wiki ko te wā tuatahi ka ki te ia rātou e haka ana mo te taitaranui o te matatini. Mā rātou hoki e whakatu whera ai nā mahi. First on, that's how I love it, first in there, That's part of my job being a reconnaissance operator. We're always first in, No one else can do anything else unless that first group's gone in and wrecked the area. So therefore, if it wasn't for us going in there setting the standard, no one else would know how to live up to it. So, kei te pai pai ni. Pea ta Melbourne te karere.